Ma nemoj. Stojim okružen ljudima, kažem ljudima, ali to je više skup hodajućih notifikacija, praznih pogleda i životnih odluka donesenih na razini ma šta ima veze. Osuđujem vas sve. I ne, nisam negativan. Samo sam osoba koja vidi razliku između potencijala i katastrofe koja se dogodila, jer je netko rekao, ma bit će sve okej. Osuđujem tebe koji kažeš, ma ja sam takav i ne mogu se promijeniti. Ti si doslovno udobna, smrdljiva pidžama koja se nosi godinama bez pranja. Osuđujem ekipu koja, živi u trenutku, a nekako uvijek nema para, ni plana, ni osnovne emocionalne higijene. Ti imaš zabranu prilaska u budućnost i zato živiš u trenutku. Osuđujem one koji stalno rade na sebi, vječiti beta test. Čitaš knjige, slušaš podcaste, citiraš psihologe, a i dalje se svađaš kao dijete kojem su uzeli PlayStation. O traumama znaš apsolutno sve, ali ih koristiš kao izgovor, ne kao alat. Nisi u procesu. Frende, ti se renoviraš već 10 godina, nemaš još ni temelje. Tvoj razvoj je postao arheološko nalazište. Osuđujem kronično pozitivne ljude. Ne širi negativnu energiju. Svijet ti vraća. Da, vraća. I tebi stalno vraća ista sranja, pa se pitam, možda nije svemir, možda si samo ti. Ta nazovi pozitivnost bez realnosti nije duhovnost, nego samo bijeg preko kojeg si stavio filter. Ako ti je jedini plan u životu srati okolo nešto tipa bit će nešto, hoće. Biće burnout u 40. i kriza identiteta. Osuđujem ljude koji su bez mišljenja. Ma nemam ti ja nikakvo mišljenje o tome. Naravno da nemaš. Ti nemaš ni stav, ni kičmu, ni unutarnji monolog. Nisi ti neutralan, samo si prazan Word dokument. Netko te ozbiljno nešto pita, a ti kažeš, ma sve je to isto. Nije isto, samo ti ne znaš razliku jer nisi razmišljao dulje od prosječne reklame na YouTubeu da primijetiš razliku. Mada i one su postale već opasno duge. Osuđujem normalne ljude. Najgora rečenica je kada netko kaže, ja sam normalan. Pa niko normalan to ne mora ni reći. Takvi ljudi potiskuju sve, ogorčeni su po cijele dane i na kraju umru u tišini. Ako ti je patnja normalna, problem nije život. Problem je u tome što si navikao. Ako je sve to normalno, pa onda rađe biram poremeće s bilo kakvom ambicijom. Osuđujem ljude koji se uvijek snađu. Ma lako ćemo je. Snaći ćemo se. Nećemo. Ti ćeš se snaći. Vjerojatno preko nekog drugog. Snašao sam se izraz za zajebati sistem, zajebati prijatelja, zajebati sebe, ali ću se praviti da nisam. Vi se ne snalazite, vi klizite kroz život na guzici i nazivate to strategijom. Osuđujem digitalne zombije. Ti ne koristiš telefon, nego on tebe. Razgovaramo, ti scrollaš. To nije multitasking, to je socijalna disfunkcija. I nije problem taj mobitel, problem je u tome što bez njega nemaš tko biti. Osuđujem prijatelje koji kažu, ma nemoj se previše truditi, opusti se, ma šta će ti to? Hodajući strahovi u tijelu čovjeka. Ne mrze oni tebe, stvarno ne, no mrze podsjetnik da su mogli više, ali nisu. I zato te drže na istoj razini kako se nitko ne bi osjećao loše, osim tebe. Osuđujem one koji imaju svoj biznis, a kada ih pitaš što rade, treba im nekih 10-20 minuta da odgovore i to zvuči najčešće ovako. Ma komplicirano je, znaš, online, marketing, rast, mreže. Znači, prodaješ maglu ljudima koji u njoj već žive. Laptop, kafić, stiker na kojem piše hustle i te pizdarije. Ako ne možeš u jednoj rečenici objasniti čime se baviš, ili si genije, ili si teška prevara. A nekako vjerujem da genije baš i nisi. Osuđujem emocionalno nepismene odrasle ljude. One koji ne znaju komunicirati. Ne znaju reći što osjećaju, ali znaju pasivno-agresivno šutjeti 3 dana. Ne rješavaju konflikte, samo ih arhiviraju. Svaka šutnja ima poruku, ali nikad objašnjenje. Ne postavljaju granice, ali eksplodiraju zbog gluposti. Nisam konfliktna osoba. Naravno da nisi, zato imaš čir na želucu i još 20 neriješenih problema. Ako ti je glavni alat za komunikaciju ignoriranje, ne da nisi zreo, ti si pičkica. I naravno, osuđujem sebe. Osuđujem se jer sam još uvijek tu. Još uvijek pijem kavu s ljudima koje sam mentalno prekrižio. Još uvijek slušam iste priče. Još uvijek šutim kad bi trebao odjebat. I to je definitivno moj grijeh. Lako je sad tu osuđivati sve i svakoga. Teško je otići.
Ali barem sam iskren prema sebi. Ja sam takav. A danas i prema vama. Možda sam vas malo i naljutio. I to je super, jer to znači da još uvijek nešto i osjećate. A ako nisam, još gore. Dolje u komentar napišite kakve ljude vi osuđujete. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.